sama dita salbukna kamanginang salam sehat dita salam horas khususna dita ruasnya KBP manang lady dia pemaringan anak kamanginang saya tutong mahita di bagasa pengaramoton itu hatta jumpa mamu sehita kamanginang imadinalah mangguluhon edeta majulo hita mangna mangarata-ratai tu minggu tanggal 7 Mei 2020 minggu kan tate edeon hamu madi Jehovah ede naik baru tersurat di Pesalmen siap lalu ayat sadang doho topik maret de mahamu di Jehovah ali sandok tanoon bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi topik ni minggu tak kamanginang tagal sulan kita manginang somona somal dia kana soma saskeret dope di saskeret kamanginang like di komen di share dia kana mas saskeret kunang pula di saskeret pia manginang nang gabe batal saskeret nei olah di like ma di komen di share di nasoma subscribe di subscribe ma di like di komen di share jangan lupa mati lonceng notifikasi nih kamanginang asal ketinggalan hamu diaka video na huap pahami taguru ma parjolo sia nomor 10 tolu do yang kota kesia tambunan olan ayat sada ayat tolok kamanginang 362 ayat tolok nomor 310 kamanginang
ayat sada 1 ayat 3. Namanya terbuka senomor 120 tolu ayat tolu. Kemengenang 120 tolu ayat tolu. Nomor 15 ayat sada. Yang nomor 520 lalu kemanginang 520 lalu. Oh
saluhna songon di majolo songon edeta tu hari Minggu parguruatna kurang lebih kamangina diana kota oleh ate diana kota nang mangering musita saya tahu kita baik Tuhan nama bisa tu ibana saboi lau mengiringi akabu kedeto nak kamangina gawe penerusta kakak ari-ari nenengro kehaduan songon di majolo sahani parguruata kurang lebih salam sehat madita salut nak kamangina mulai akan kamu nanti nama kama subscribe nama like nama komen mas share Tuhan tak mengaramoti kita. Sampai jumpa di minggu depan untuk kita diramoti mana nanti dia pita marengan anak kamanginang tanyang mas tanyang amahita asal boy kita jumpa muse di Arina Nengro di bagasan Hahipaso doa lasmiroha nasihat Tuhan tak. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.